Ndifuna uxelela umntu wam uba ndiyathengisa ngomzimba. Ixesha afuna sidibane ngalo ndingakwazi ukudibana naye ngenxa yomsebenzi. Ndifuna ukuyophanda uba nam ndifumane imali ndilale ndihlile. Uma ndiphuma endlini, ndiphuma ndinxibile iinto zakwashwama. Akandazi uba ndisebenza phi, zixelele uba ndisebenza kwashwama. Uma ndifike nditshintshe iimpahla endizinxibileyo, ndinxibe vele ezi ndisebenza ngazo. Nditsho ndithengise ke ngomzimba wam, ndiqhube ndisebenze. Baby, ndiyaphila mntu wam, kunento endifuna ukuxelela yona. Kudala indidla ndiyafuna ukuyikhupha ngoku, andithi ndazi uba ndiyasebenza, ndisebenza ekushwama. Ngoku ndifuna uchaza inyani because iyandidla le nto, andisebenzi, ndithengisa ngomzimba. Ngibingelele babukeli beVumani Films. Lo khulumayo uVumani wale kwaMhlaba yalingana awusukaneni madoda nakwaKhubalo Mbiwe egcekeni. Kodwa angikho ke lapho. Namhlanje nginosisi la usivashele kade lokho engishaya ngama message ku WhatsApp lokho efona for sure bese etshozi ngiyamziba. Udaba lakhe namhlanje lusalihluke. Namhlanje ngifunda ukuthi umuntu wesifazane engeza noma ngayini ukuze athole lento ayifunayo, futhi ngendlela abanesibindi ngayo labantu laba benza yonke into. Isisa sikweletwa. Kepha ngizomnikeza usisi manje athi ukuyikhulumela asho ukuthi yini lembeka la njengamanje, uze ngane, yini inkinga. Le show babukeli show ethi nginenkinga kwiVumani Films. Siswami ngizokunikeza uthi ukukhuluma nababukeli ubatshela ukuthi yini namhlanje osibhalele ngayo, yini ekubeka la. Igama lam ndingusisipho Dumisa, ndibhalele iVumani Films. Ndifuna ukuxelela umntu wam uba ndiyathengisa. Siswami mhlambe nje usakhuluma umbukeli uthi uyathengisa. Umbukeli omunye mhlambe mebuka lapha mhlambe uthi uthengisani amakinati emgwaqeni noma mhlambe esitolo sakho uthengisa ubhiya noma angazi, mhlambe ungamchazela nje ukunaba ukuthi yini lo ithengisayo. Ufuna ukutshela umuntu wakho ukuthi uyadayisa, uthe imfihlo lena angithi akayazi, so lento iyakuhlupha. Yini lo ithengisayo? Tshela umbukeli udayisani njengoba uthi uyadayisa umuntu wakho akazi. Ndifuna uxelela umntu wam uba ndiyathengisa ngomzimba. Ixesha afuna sidibane ngalo ndingakwazi ukudibana naye ngenxa yomsebenzi. Ndifuna ukuyophanda uba nam ndifumane imali ndilale ndihlile. Uqala kwam ukuthengisa ngomzimba ndiqale ukuba ndinganamali, akho misebenzi. Ndabona uba nanzi indlela endingaphila ngayo. Ngoku yena akazi uba mna ndiyathengisa ngomzimba and andazi uba ndizomqala ngaphi ukumxelela. Yiloo nto ndibhalele iVumani Films. Umuntu wakho lo sikhuluma ngaye and ayikho nje into mhlawumbe ake wayibona wayisola ukuthi uyadayisa, ngoba ngiyakhumbula lapha ngalesikhathi ubhalile khona uline engibonile ukuthi ngazi usuhlala naye. Sometimes methi ufuna ukuthi niye enkonzweni yokujabula niyothandaza, wena uthola ukuthi ngaleso sikhathi awukho. Ngatsho ndithi uyasola uba ukhona into endiyenzayo ecaleni ngoba ndihleli ndingekho ixesha elininzi eca kwakhe. Mefike ndibamba ndingavumi ngoba ndisube kukhona apho ndifumene khona, ndifike sendidiniwe endlini. Ngumntu wam lo ndihlala naye endlini, ndiyamondla, akandazi uba ndithengisa ngomzimba. Ndihlala naye endlini, xa ndiphuma endlini uyandazi uba ndiyasebenza, akazi uba ndiyaphi, ndisebenza phi. Ndiyamondla, udla imali yam, mntu wam. Sisi ngiyakuzwa ukuthi umuntu wakho, kungenzeka umlaleli lapha ufuna ukwazi ukuthi ngoba uthi umuntu wakho kungenzeka ukuthi mhlambe yi-boyfriend noma mhlambe khona sekukhokhile, yena isimo sakhe simi kanjani, uyasebenza noma akasebenzi? I-boyfriend yam ndiyishiye endlini, ayisebenzi, yondliwa ndim ngemali yam le ndiyiqwayisayo. Ndim uncitshiswa ndim, wondliwa ndim, kurenta mna. Okusho ukuthi kahle kahle wena i-breadwinner ngoba nihlala ndawonye.
mhlambe akazethi mhlambe muthi uyabuya afune mhlambe uthi sithandwa sami phela manje asenze something yabo njengabantu abathandanayo akukaze kufike la ukuthi mhlambe ukufika namhlanje ukuthi hayi namhlanje ngikhathele mina angifuni lutho o namhlanje mhlambe akwenzeki ubuye udiniwe. Kuyenzeka uba ndibuye ndidiniwe emsebenzini ndingafuna niphathe ndingafuni nje into edibanise nayo ngoba ndisuke sendidiniwe sokhona apho bendifumene khona. Kodwa asole yena uba kutheni lonke ixesha ngamanye amaxesha ungafuni ndikubambe kusube kutheni. Ndimxelele uba ndikhathele ndibuye emsebenzini. Siswa manje awusho nje mhlambe imali eniyenzayo lapha roughly mhlambe a day ngilinganise mhlambe malini? Kuyashiyana uba nenze kangakanani si round ezingaphi. I round yi1 1000 rand mezimbini 2000 kuyashiyana uba wenze ngapi. Hayibo siswami lento le iyadida ngoba mhlambe baningi abantu babo babukele mhlawumbe baningi abantu babo basebenza kodwa bazi ukuthi benzani. Nangu sisila ngoba ethi ufuna ukutshela umuntu wakhe ukuthi kahle umsebenzi awenzayo uyini ufuna ukuphumela obala. Hey siswami mina ngi-speechless mina yabo makuthiwa ngi-speechless. Ngiyeza ukuthi kade nenza imali engaka manje awusho kwaqala kanjani utshela umbukeli lapha ebukele kwaqala kanjani and kwenzakalani lapho usebenzela kuphi? Ndicela uqala ngale ndingatsho uba ndisebenzelaphi. Kwaqala kanje ndaqala ngokuthandana nabafana abancane nditshelwa nangabantu abadala kunam and bendipha imali ndabona uba umuntu wam mendimcela imali endlini akandiphi akasebenzi ndabona uba nanzi chance yam ndiyafunwa ngabantu left and right. Hayi wena ndabona uba mandivele ndithathe mandiziphilise ngale iyona mpilo etshetshayo ndizokwazi ukuziphilisa ngoba abantu bayandifuna ngapha nangapha. Ndaqala ke ndathengisa ke ngomzimba ndifike endlini ndifike namaplastiki ndidla into endiyithandayo nxiba into endiyifunayo kanjalo nje. Manje siswama kaze nje mhlambe kube khona unembezo saqala ukuthi abantu abangaziyo bazothini usukhona lapha mhlambe uma ungathi mhlambe ngiyalinganisa mhlambe kunomfundisi thizeni abaza abafundisi abanye babuye bakhokhobe khona uNkulunkulu ababambayo bangakhokhobe mhlambe uzothi uzubone umfundisi wasendaweni nayo ethole sezothenga la kuwena akwazi ube mhlambe nonembeza noma amahloni ke. Ndaqala ndaba namahloni ngalonto kodwa andayinaka ngoba abazuniphilisa abantu enamahloni ngabo. Into ezoniphilisa yile ndiyenzayo. Akho umuntu ozondipha imali, akho umuntu ozondithinta yabona bangcono uba into ezondenza lamahloni ngeke ndihambe nempilo mandiqhubeke ndingabi namahloni namntu. Ndenze nje umsebenzi wami kakuhle. Umfundisi uzithandele andiniba nawo unembeza wona uba onkosi. Kodwa ndiphinde ndithi imali le ndiyasebenza apha. Ndiyasebenza manje mandinakane nomsebenzi wami. Ukuphula ulimi siswami manje awusho unayingane ingane yona bengabi nayo and ngendlela endenza ngayo ndiyifisa ingane izondilibazisa. Okay sekuthiwa unayo sithi intombazana buzoyivumela mhlawumbe yenzela umsebenzi owenzayo. Ekuthiwa ninayo ingane iyintombazane bengeke ndifune indazi uba ndisebenza umsebenzi onjani ngoba nami le mpilo ndiyiphila ngokuthanda kwam ndiyiphila ngenxa yesimo endibhekene naso. Babukeli niyayizwela mhlambe baningi abantu besifazane abathi bosebenza kade hey abazi kunzima eSouth Africa kunzima and ezinye izinto zidabula inhliziyo. Siswami ungxolele mina ngifree vele hayi ngoba ngikujaja yabo sinje ukhulume nje ukhipha okungaphakathi konke vele nomuntu wakho mase umtshela naye mhlambe ngeke wazi mhlambe uzovela amukela isimo. Manje awusho uyamtshela ukuthi wenza malini mhlambe uma uhamba emsebenzini wenza kanjani ngoba phela lapha ngiyengibone kwezinye indawo masidlula ngeemoto bagqoka ingubo ezimfishane ikete ezimfishane wena wenza kanjani ukuze angasoli? Andimtshela uba ndihola malini andifuni bazi uba ndihola malini. Mendiphuma endlini phuma ndinxibile into zakwashwama
akandazi uba ndisebenza phi, zixelele uba ndisebenza kwaShwama. Nifike nditshintshe iimpahla endizinxibileyo, ndinxibe vele ezi ndisebenza ngazo, nditsho ndithengise ke ngomzimba wam, ndiqhube ndisebenze. Akandazi yena uba ndisebenza nje. Noba ufuna undikhapha ekuseni, ndiye mntu wam, hlala apha endlini ndimgoqe nje kahle ke, niyaziyo singamantombazana uba siyagoqana. Ndimgoqe umntu wam alale, nditsho ndiphume ndihambe ndiye emsebenzini. Noma uyafuna uyobona apho ndisebenzela khona, ndiyala ndithi mntu wam uzondithethisa ubhosi wam, ndingaxoshwa noxoshwa. Angeke avume nje, avume kakade, uyandithemba nje. Ayikho laa nto uba ngandithembi because apha endlini mna ndifika ndikhathele nje, ndiyabona uba ndiyasebenza, ndifika nemali apha endlini. Manje omakhelwana kukaze kwenzeke mhlambe bathi sicela usifake phela kade usebenzaphi? Bayahlupha abantu, bayafuna ufakwa emsebenzini, bayahlupha abantu kakhulu, behleli beyifuna imisebenzi. Ndiye mnixelele uba mekhona ispace ndizonixelela. Andifuni bandazi uba futhi ndisebenzela apha, ndisebenzela nje endaweni ekude, Shwama ekude, hayi apha nje phakathi edolophini. Afuneka ngoba bazothi hayi bo bendiyile nje kuthe ndingakubonanga, kanti bendiphumile apha endlini ndathi ndiye emsebenzini. Ndafuna nditsho indawo endiqonda uba abonode bafikelele kuloo ndawo. Ewe bhutana. Hey babukeli, niyayizwela, mina kukho mina engizokusho, ngizolokhu ngibuzile nje imibuzo, nokubalekile ukuthi usisi sigcine akhona ukuthi le nkinga naye ayitshela umuntu wakhe, akhiphe konke okungaphakathi, abe clean, khona umuntu wakhe azokwazi ukuthi kwenzakalani, but uNkulunkulu ke wazi ukuthi kuzowenzakalani. Hey, ayi sisiwami, le ndaba le iyamangaza, ngiyamangala nje ukuthi ngiphinde ngiyibuza ukuthi sekuthiwa yimina ngithola ngingaba njani nje. Okay, sisiwami, akaze kwenzeke mhlambe kufike umuntu okwaziyo endaweni efuna ukuthenga, wenze njani? Seke wafike hamba nomngane womuntu wami. Seke wafike hamba nomngane womuntu wami ezothenga. Ndamxelela uba makadle asule umlomo angatsho. Manje ungasabi ukuthi mhlawumbe uzomtshela umuntu wakho? Bendisaba ukuthi uzomtshela umuntu wami, kodwa ke ngoba ndamxelela uba makathini, singayithethi le ndaba, mayibe phakathi kwethu. Xa ndifika endaweni kuyabonakala uba ndifikile, ndibathengele utywala, ndigcwalisa itafile, kube mnandi endlini, ndiyabaphakela ukutya. Akulula ngoba umxelela kwakhe kunezinto ezizoncipha, kunento angazuzifumana ngoba akasebenzi naye. Masisi ngizwe ukuthi akulula ukuthi amtshele yini le ngaphandle, ngabe mhlawumbe ikhona enye into ngaphandle nje kotshwala, noma nje into engamvala umlomo kuphela utshwala nje, ukuthi angaze atshele umuntu wakho ukuthi wena uyadayisa? Utshwala ndiyampha nemali, ndimfunele leyo nto ayifunayo, kodwa andifuni uba adandaze kakhulu ngoba eyo nto ngenye imini ngade iphethe sebesilwa bobabini, seziphuma iindaba. Ayi babukele, iyona South Africa lesiphila kuyona, sisekheze 10. Izona igameko lezi ezenzakalayo. Babukele, manje awusho sesiwami nje ngosuku mhlambe uthola ama-customer amangaki, utshela umbukeli lapha ebukele, uba manager kanjani, like ubahandlisha kanjani? Phakathi nenyanga ndiyabafumana abantu abayi-15, kodwa mekubhizi kuphela inyanga ebantwini ukuthini, ndiyabafumana abantu abayi-30 and above. Ndiphume na late, ndikazi ndiphume late ngezinye imini. Ndifika endlini, ndiphethe iplastiki, inyama esiweyo, ndimphathele into ayifunayo, into ebeyirhalela, into ebekudala eyirhalele, exela uba yho namhlanje yazi ngasingatho into ethile, ndiyithenge loo nto, ndifike nayo endlini enzele engazuthetha, uzofika ajabulele le nto ndimphathele yona, sidle silale nomntu wam.
angabe ngazi yena uba le mali imali yokudayisa le ndidayisa ngayo umzimba le mali. Fika nesiququ semali ngezinye imini fike ndithi hayi ndipeyile mntu wam, rholile mntu wam nansi imali. Avuye umntu wam kakade sazi uba athi naye ke uyayithanda ibhola ke naye sazi uba ndizotsho ndifumane nemali yeCox. Ndizotsho ndifumane nemali yokuthini ngoba ndim umuntu osebenza yena akasebenzi. Ukhuluma ngemali yokubheja mhlawumbe. Ndiyambheja kahle kahle. Ndiyambheja akasebenzi. Into ayifunayo ithengelwa ndini. South Africa angishongo lutho usisi uyayishola yazi ezinye izinto mawuzizwa ungangayikhola mina ngihleze ngibuka ngithi hayi mhlawumbe inganekwane le usisi uyayisholo yena and lento lena ifundisa isifundo esikhulu umbukele esekhaya ukuthi ngempela hayi nami manje seswami kumele ngiqale ngiyobuka ukuthi umuntu wamsebenzaphi manje. Hayi ngeke seswabi hayi ngeke kube ngeke kuvuke nje ngelinye ilanga mephuma nje yathi hayi phela ungangiphelezeli ngilandela itext ayigibelile hayi ngehle futhi ngiyenza show ukuthi ngizo request kumele ngenze shows ngehla la yehle khona ngisho ku driver ngithi hayi landela le yabodo le ngoba hayi ngeke engazi ukuthi phela hey sisele madoda niyabona kodwa siswami. So awusho akufiki mhlawumbe unembeza ukuthi mhlawumbe umuntu medla lapha umuntu wakho esedla ke lokudla lokuqeda kudayisa ngomzimba usiyakuthatha inyama ofika nayo ke uyadla ufa emlonyeni uya enjoy uyabonga ukuthi awusithando sami kuthini kuwena ayikho mhlawumbe into esikayo ukuthi umuntu wami mhlawumbe hey kubuyazi hayibo uba khona unembeza uba khona but sodlani asizudla nembeza. Asizudla nembeza sizodla ukudla oku imali iphuma kum mendi ngizoba nonembeza sodlanga akho nto soyidla kasebenzi umuntu wami funeka xa ndifika endlini funeka ndim umuntu ophekayo funeka ndazi uba kuzolalwa kudleni mina ndim umuntu ozoqokelela izinto ezidliwa so unembeza uzodliwa ngoba akho umuntu ozodla nembeza majabule into endifika nayo etafuleni unwabele yona ngoba akasebenzi. So njengamanje ufuna uzomtshela ukuthi like ufuna ukuthi niyeke uyeke into oyenzayo. Andifuni siyeke lento endiyenzayo ngizofuna umxelela uba ndisebenza umsebenzi ethile kudala ndifuna ukumxelela uba ndisebenza umsebenzi othile ngenxa yesimo andikwazi ukumxelela ndifuna azi ke ngoku ndiyafuna uba azi uba ndisebenze ngokusemthethweni endivumele ke naye uba ndiphila kanje mna naye enzele noba ngenye imini uyeva okanye uxelelwa ngabantu uba hayibo uyazi ubani wenza kanje nakanje funeka aze ngoku mna sendi-right for ukumxelela ngoku uba mna ndithengisa ngomzimba ndisebenze ngokusemthethweni nam ndingoyiki ndibenza ithi ndizofike ndithini endlini mekwenzeka u-1 no-2 ndisebenze ndikhululekile. Yo hayi manje mucabanga kodwa uzovuma kasebenzi uzothini mendiyeke ukusebenza lapha yena uzothini sizotyana mengabe uyanqaba ke ungakumele ukulindele ukuthi uzonqaba mhlawumbe ukuthi uqhubeke usebenze. Yo hayi andazi ukuba ngizothini kodwa ngizoqala ndiyibheke ke le ayi-choice maybe ndizomxelela ngelo xesha uba ndizoqhubeka nomsebenzi nami noba nosiyeke mna naye ngoba awukho omnye umsebenzi ndizowufumana apho umsebenzi akasebenzi naye nama ndisebenzi sizolala sidle ntoni. Babukeli niyayizwela ukuthi manje kuzoyiwa ukhethweni ipolitiki sizovota udaba likasisi lona luyathusa lihlasimulisa umzimba especially abantu besilisa ngiyazi please cha ningamthuki kodwa ngiyazi nina ngene ibambe siswami sekuyisikhathi leso singalokho sigudla igquma nawe embukeli lapha emakhaya simfonele ubhuti uthe uba igama lakhe Sibusiso. Okay Sibusi Nelsiwe hayi navele nabe imesh nje ngicela ufake inamba yakhe la wenze show iphelele 24246 ya 10 ayiphelele sinesipho ungixolela igama la ngibuye ngilibhede mina sengiphambanisa sinesipho uyaringa
Alo, Bhuti unjani? siyaphila njani? Ngiyaphila mfowethu, la ukhuluma noVumani. Yebo, Vumani wakuphi? uVumani kwiVumani Films bhuti. Vumani Films. Hawu ya, ngokusuka mbuti wami. Ya la nginomuntu wakho, umuntu wakho unenkinga bafu, unenkinga ngempela and akakhoni ngisho ukwenzani mesho and uthi akasakhoni manje, akasakhoni ukuhlala nalento. Uthi Umuntu wami muphi lokhuluma ngayo? umuntu wakho usinesipho bafu. Ulight skin, uyellow bone nje, uyellow bone, slender sakho. Oh ya, oh ya. Ya. Uthi intingane la khala ngayo. Bhuti mhlambe ngamkhulumeli mina ngoba ngazuthi mhlambe kuzoba ngathi ngimkhulumeli kangaka but nganeza yena ifoni akutshele bafu. Oya, ngilungela yena. Sine ukhulume naye umtshele konke ongaphakathi. Baby, Unjani? ndiyaphila mntu wam. Kunento endifuna ukuxelela yona. Into kanjani ke mama? Kudala indidla ndiyafuna ukuyikhupha ngoku andithi ndazi uba ndisebenza ekushwama. Ngoku ndifuna uchaza inyani because iyandidla le nto, andisebenzi, ndithengisa ngomzimba. Sonke lesikhathi awungitsheli kanti ukuthi ndithengisa ngomzimba wena uphuma la kumina njalo uthi uyasebenza. Bebe ngingakwazi ukuxelela because ubuzothetha ndithi ngoku uyathetha. Yini bezongidinga angithi ngumuntu wakho uthi uyangithanda kodwa akwazi ukuthi ungene into kanje ngidlisa amanyala. Ndiyakuthanda mntu wam kodwa ndifuna ukuluza, andifuna bendingafuni uba wazi kodwa ngoku lixesha uba mawazi uba ndiphila kanjani. Sonke lesikhathi mina uthi ngivuma la manyala nje sonke lesikhathi. Ndiyacela mntu wam, ndicela undivumele ndithengise ngokusemthethweni ndingasabe ndingekho free, ndineqhala uba ndizobonwa ngabantu bakuxelele. Ndithengisela eThekwini kwiflethi. Yabona-ke nje umbhedo-ke loo nto, umbhedo nje lo angifuni kwakuyizwa loo nto yakho wedwa ngesikhathi ngifihlele sonke lesikhathi umbhedo qhubeka nayo loo nto, uyeke mina qhubeke nomsebenzi wakho lo kade ungifihlele wona. Sengikwazi ukuhlalela amanyala mina. Kanjani bebe solala sidleni? Beniphandela uba nina nawe silale sidlile. Hayi ukuthi ngidla amanyala, hayi ukuthi ngidla amanyala, qhubeka namanyala akho ukhohlakele wena. Hayi bo bebe, besotya ntoni awusebenza nawe ndithi? Besobona ukuthi senza kanjani ke kungizophuma ngiyophanda nami njengendoda. Kanjani? Ndithi benducela into wena uthi awunamali. Bekumele ngenze njani? Angithi ngiyazama phambi kwakho ufuna umsebenzi. Bebe benifuna into ezosiphilisa mna ngoku, bese ndicinga nokuthengela imoto mna. Hayi cha, ngeke ngihlalele leyo into mina. Kanjani? Angeke ngihlalele udodi mina, ngeke ngihlalele udodi, ngichatha nje nobabamkhulu, ngeke ngize ngiyimele lento yakho. Kanjani? Wena wedwa into yakho. Uyayazi nje ndiyakuthanda. Wathi ngimzama mhlawumbe uzongizwa mangikhuluma naye. Sis. Hey. This is the answering service for 06945229. Ay. Siswami. Umbukeli uyabona ukuthi sis manje uzokwenza njani? Andazi zothini, kubuhlungu, andazi. Ndiyamthanda yena. Awufisi mhlambe ngizama ukuthi simbize mhlambe ngihlale nobabili sikhulume. Ndiyafisa simbize. Mhlambe uzo-understanda. Menibona. Mhlambe uzo-understanda mas. Hey, sozama siVumani Films. But now acabanga mhlambe ukuthi umnezisikhazi mhlambe usadiniwe uzoshintsha umqondo kodwa. Nami ndicinga kanjalo noba usazotshintsha. Hey, sobona sizozama ukuthi simbize mhlambe sinihlalise ngapha nangapha. Yabo sizama ukuthi nikhulume yabo. Sikhulume nathi naye mhlambe yabo. Mhlambe nawe singakuzamela umunye umsebenzi, ukhona ungavuma ukwenza umunye umsebenzi?
uzorholisa le mali bendiyifumana, because imali bendiyifumana bininzi kakhulu ukwedlula imnimisi. Mna ndiyayidlula imali endiyirholayo mna ndizisebenzelayo. Ngiyakuzwa sisi, kodwa ke sozama mhlambe sinibize sobabili sisikhulume nani nikhona nobabili, omunye simhlalise ngapha simhlalise ngapha nobhuti sibone ukuthi senze njani. But kusho ukuthi kuyomela ngi-ede-ke abantu-ke abazonigada, ngoba phela ngiyazi mhlambe le ndoda ngoba ilwa kanje ngagcina silwa kanje even sila. Yazivumani film ngicanga ukuthi ngoba ama-details zikasisakhona la efonini, sizobe sesizama ukuthi sithole ubafo, sikube ngathi ubizwa omunye umuntu noma semncenge ukuthi eze la kwivumani film. Sisinesipho so siphinde sizama ukuthi uphinde ufike, sizama ukukhuluma naye ubhuti mhlambe khona into eyini engalunga ibe positive ingabi negative. Ngavuya mina ngaphinde nisidibanise nalo ithemba angavuma siqhubeke ngale ndlela besivele siloko siqhuba ngayo ingazi yena. Babukeli siyabonga kakhulu sis, sokwenza sure sokwenza kube nesiqiniseko ukuthi uyasizakala, niyasizakala nobabili. Amen.